کنگام کیو اہل الحدیث بایو یمن 10 ورین ہندر آب سرد آب وضو کرن والو تشو پتہ اشو ظاہرن کم زونمت فرموخ یس گرا گزرن باوجود مشکل گسن باوجود کر کامل وضو تہ کرو 10 ورین سرد آب وضو موقع آو ون بناو حمام انشاءاللہ ون دی اللہ تعالی تار انشاءاللہ آگو مشکل وقت اسمنز تکر برابر وضو ام سے تکر اس اللہ تعالی درجاتن بلندی تک ختمات دویم وکسرت الخطا الى المساجد اچھز شرح آگو کتا قدم تل بیاگو مسجد آباد کرنس منز یہ زیادہ دوڑ دوب کرے کس کرے ولیو کرو شروعات گوڑنچ گاڑ کس دی گوڑنچ کنٹل کس دی گوڑنچ دور کس دی گوڑنچ درواز کس دی گوڑنچ سیکے ٹپر کس دی گوڑنچ باجر ٹپر کس دی مولوی سب میں نانچی کن سیزن اس مسجد بناونک طاقت مولوی سب میں نانچی کن سیزن اس اگڑ سیمر دنک طاقت مولوی سب میں شینو کنی زنس مسجد درواز لاگنک طاقت مگر بشارت دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترمیزی ابواب الصلاة حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماو من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا غور کرزو نیرن دیگر چھتومت پڑھت تو تمبل زیو نکیے گوڑ بناوہن مسجد پت نیرو پنن گرن کن دپیو انشاءاللہ یہ مسجد بناو رب سن خاطر صغیرن کان او کبیرا یہ مسجد لکڑ بناونا یا بڑ بناونا مولوی سمیتار فکر لکڑ بناونے نش کیا مراد بڑ طور میں فکر 5 بائی 5 شیڑ بائی شیڑ ہاتھ بائی ہاتھ بائی ڈوڑ ہاتھ مگر چونت لفظ صغیرن کان او کبیرا یہ مسجد لکٹ آستنیا مولوی صاحب میں تار فکری بڑ طور میں فکری مگر لکٹ کیسی مراد ابن ماجہ کتاب المساجد کم مفحص قطات او اصغرہ کم مفحص قطات او اصغرہ یم گھنٹالیس برابر مسجد کر تعمیر یم گھنٹالیس کم کر مسجد تعمیر ام سن خاطر تی بشارت بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ ام سن خاطر تی بنائے جنت سندر گر ذات پاک حضرت اللہ مولوی سب گھنٹالیس برابر یا ام خود کم اگر مسجد بناؤ نئی تج رکوع کرن نئی قیام کرن نئی سجد کرن یہ کیا مراد شارحین حدیث سمجھاون یم گھنٹ آلس برابر مسجد شریف آسی میٹیریل پروائیڈ کرو سیر لاجمت لکڑ لاجمت سیمٹ لاجمت گھنٹ آلس برابر یہ مسجد شریف سے تعاون پیش کرمت مدد پیش کرمت امستی بشارت بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ مولوی صاحب میں چھو بیاک سوال یہ تی مسجد آس توئی کیازی بناو بیاک مسجد والمیانی گبرہ کنگان کی مسلمانہ ابو داود کتاب الصلاة کھولو ترمیزی کتاب الجمعہ کھولو عائشہ فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ اشکر حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور بن پرش مسجد الحمدللہ
جامع مسجد چکرن گومس اندر الحمدللہ ہر پرش مسجد الحمدللہ مگر منزم پوروس یت مسجد یوس عائشہ فرماون اسکر حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محل پت محل ازیو مسجد بناون محل پت محل ازیو مسجد بناون یل ون بناو و امر بها ان تنظف و تطیب یل مسجد بناو پتچو حکم یون کرن اخ تھزو مسجد پاک و صاف اخ کرزو صفائی ہند اہتمام بیسو مسجدن خوشبو ملان ساروی برو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ یسن لکن ہن شکر ہے کہ ادا کرت سکرنا اللہ تعالی سند شکر اشتحاق ادائیگی ساروی برو چھس اطراف و اکناف و پیٹ ینوالن مسلمانن ہن سڑا داد مشکور و ممنون یمو پانن کامی دو مؤخر کرت یتنس انتظامیاس حوصلہ افزائی بخش اور یم آئی پانن لحظات اللمحات کرک بسر اللہ تعالی سند رضا خاطر ربس منگو پروردگار کرنیو غمو تہمو نشازات پریشانیو نشازات یم گرن مز بیمار چھو تمن کرنیو شفای کاملہ شفای عاجلہ یم گبر بے روزگار چھو تمن کرنیو اللہ تعالی حلال روزی آتا باغاتن کرنیو برکت زینن والن کرنیو برکت مینن والن تو تونل والن کرنیو برکت پنی دربار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہو يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین حکمت سے ملا نہ کدوکاوش سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نوازش سے ملا مولا دیتا ہے اپنی شان رزاقی سے مولا دیتا ہے اپنی شان رزاقی سے بندہ سمجھتا ہے کہ کوشش سے ملا رب سنین بے شمار تعریفاتن ست تحمیداتن تسبیحاتن تمجیداتن ست درود و رحمت جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص یہ امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ساروی برو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ یسن لکن ہن شکر ہے کہ ادا کرت سو کرنا اللہ تعالی سند شکر اشتحاق ادائیگی ساروی برو چھس اطراف و اکنافو پیٹ ینوالن مسلمانن ہن سڑا زیادہ مشکور و ممنون یمو پنن کامی دو مؤخر کرت یتنس انتظامیہ حوصلہ افزائی بخش اور یم آئی پنن لحظات اللمحات کرک بسر اللہ تعالی سند رضا خاطر ربس منگو پروردگار کرنیو غمو تہمو نش آزاد پریشانیو نش آزاد یم گرن مز بیمار چھو تمن کرنیو شفای کاملہ شفای عاجلہ یم گبر بے روزگار چھو تمن کرنیو اللہ تعالی حلال روزی آتا باغاتن کرنیو برکت زینن والن کرنیو برکت مینن والن تو تونل والن کرنیو برکت پنے دربار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہو اس کیازِ آئیوڑ اس کیازِ بناو مسجد اس کر سردی ہن لمحات برداشت مسلمان سندن تمام اعمالن ہن چھ اکوئی ٹارگٹ مسلمان سندن تمام اعمالن ہن چھ اکوئی ہدف سگو پروردگار گز دن جنت الفردوس سندر جائے پروردگار گز دن نجات از نار جہنم اٹھون پروردگارن یہی گئی حقیقی کامیابی یہ لستریم سیریل لحاظ سورہ مبارک چھ پڑھن گوڑ گو سورہ فاتح دویم گو سورة البقرہ تریم گو سورہ آل عمران سورہ آل عمران سندر رب کرن بیان فرماون فمن زحزح عن النار یستحمز بچاو نہ آو از ناری پروردگار یک جماعت اس نجات سانین والدین النجات کرنگان کن مرد زن النجات یوڑین والن نجات گریبودن والن نجات فمن زحزح عن النار پس یستوی مزناری جہنم کے نار نش بچاونا آو وادخل الجنت بیاو جنت سندر مز داخل دینا یمس پروردگارن جہنم کے نار نجدت نجات یمس پروردگارن جنت الفردوس سندر دس جائے رب فرماون فقد فاز یوہی گو کامیاب یہ گھن کامیاب بلکہ گو کامیاب مگر ات جنت تام واتنس یس زن چانہ تو میانہ خاطر اخ پیریڈ تھونا آمت تم گئی دنیا 60 وری 70 وری 60 وری تم گئی دنیا کی زندگی ہن لمحات رب فرماون یہ جنت زین سندر چی یمو دنیا کیو 60 وریو 70 وریو 50 وریو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور حتی یہ جنت زینن والا حتی جنت خاطر تقدو کرن والا حتی جنت خاطر سردی برداشت کرن والا حتی جنت حاصل کرن خاطر مسجد شریف ازدار دن والا درواز دن والا سیخ دن والا سیمٹ دن والا اتھا چھے رکاوٹ بنن آک زندگی تمہیں ہشی وار یہاں دیتمت دونکھ یتنا چدی دونکھ دبی اگر چھ آز گوخ پنن پان جذب ایسور سندر پیش کران اگر چھ آز گوخ پنن پان سخوت سندر پیش کران دبی اگر چھ آز گوخ خرچاون والن اندر پنن پان پیش کران امسی تا گسی چون دنیا کمزور چون دولت گسی کم نعوذ باللہ امی اچھی واریہن دونکھ دیتمت مگر یتن چدی دونکھ دبزس نانا میں چون چون آلو قبول میں چون قبول آلو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن تمو قربیان عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرموک سلاست اقسم علیہن ترین چیزن پیٹھو قسم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ تم قسم ہائے تو مسلمانس ایمان تم پزر تو مسلمانس ایمان تم صادق تو مسلمانس ایمان تم امانت دار مگر قسم امہ موجوب یہ کلام اہمیت ترین چیزن پٹھو قسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان فرماون وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَافَزُوا گبر مین بزرگ مین کرنگامچ کوڑ مین کرنگامچ ہمشیر مین کرنگامچ موج مین بزرگ مین یہ حدیث چھس کرن بیان عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا ولا با کرے سو حدیث سے نش بیان یس قسم ہویت فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافزو یل سمیانی زبان بوزک چاہا کرزین یہ حدیث مبارک یاد چکرزین یہ حدیث مبارک تروانے نب اخ فرماون گوڑنی کی چیز اس پہ ہو قسم ما نقص مال عبد من صدقت ما نقص مال عبد من صدقت قسم ہوئی چھی فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل رب سیوت منز بنک پنن مال خرچاون وول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیزی قسم ہوئی بشارت دیون چونس مالس کرن کمی پروردگار چون مال گسن کمزور چون مال گسن کم یلس بنک رب العالمین سنزن وطن منز خرچاون وول مولوی سب میں نانچی کن سیزن اس مسجد بناونک طاقت مولوی سب میں نانچی کن سیزن اس اگڑ سی مردنک طاقت مولوی سب میں شینو کن سیزن اس مسجد درواز لاگنک طاقت مگر بشارت دس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترمیزی ابواب الصلاة حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماون من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا غور کرزو نیرن نیرن دیگر چھتومت پڑھت تو تمبل زیو نکی گوڑ بناوہن مسجد پت نیرو پنن پنن گرن کن دپیو انشاءاللہ یہ مسجد بناو رب سن خاطر صغیرا کان او کبیرا یہ مسجد لکڑ بناونا یا بڑ بناونا مولوی سمیتار فکر لکڑ بناونا نشکیا مراد بڑ طور میں فکر 5 بائی 5 شیڑ بائی شیڑ ہاتھ بائی ہاتھ ہاتھ بائی ڈوڑ ہاتھ مگر چونت لفظ صغیرن کان او کبیرا یہ مسجد لکٹ آستنیا مولوی صاحب میں تار فکری بڑھ طور میں فکری مگر لکٹ کیسی مراد ابن ماجہ کتاب المساجد کم مفحص قطات او اصغرہ کم مفحص قطات او اصغرہ یم گھنٹالیس برابر یم گھنٹالیس برابر مسجد کر تعمیر یم گھنٹالیس کم کر مسجد تعمیر ام سن خاطرت بشارت بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ ام سن خاطرت بنائے جنت سندر گر ذات پاک حضرت اللہ مولوی سب گھنٹالیس برابر یم خود کم اگر مسجد بناؤ نئی تج رکوع کرن نئی قیام کرن نئی سجد کرن یہ کیا مراد شارحین حدیث سمجھاون یم گھنٹ آلس برابر مسجد شریف آسی میٹیریل پروائیڈ کرو سیر لاجمت لکڑ لاجمت سیمٹ لاجمت
گانٹ آلس برابر یہ مسجد شریف سے تعاون پیش کرمت مدد پیش کرمت امس تی بشورت بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ مولوی صاحب میں چھو بیاک سوال یہ تی مسجد آس توئی کیازی بنو بیاک مسجد والمیان گبرہ کنگان کی مسلمان ابو داود کتاب الصلاة کھولو ترمیزی کتاب الجمعہ کھولو عائشہ فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ اشکر حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور بن پرش مسجد الحمدللہ جامع مسجد چکرن گومی سندر الحمدللہ ہر پرش مسجد الحمدللہ مگر منزم پوروس یت مسجد یوس عائشہ فرماون اشکر حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محل پت محل ازیو مسجد بناون محل پت محل ازیو مسجد بناون یلون بناو و امر بها ان تنظف و تطیب یل مسجد بناو پچھو حکم یون کرن اختیزو مسجد پاک و صاف اخکرزو صفائی ہند احتمام بیوسو مسجدن خوشبو ملان مسجدن ازیو صفائی تتھاون مسجدن ازیو مشک تملن خوشبو تملن یل تو یہ کریو کیا دیو رب ابو داود کتاب الصلاة ترمیزی کتاب فضائل القرآن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ارزت علی اجور امتی دوہا بنیو میں آئے امتک عجر پیش کرنا امت چھ عمل پیش کرنا یت عملی شیوتا ثواب یت عملی شیوتا ثواب یت عملی شیوتا ثواب یمنی اعمالن مز یمن عجر چھ دیون پروردگار آئی میں اخ عمل ہاون حتی القضاء یخرجها الرجل من المسجد گاس کرٹا اس مسجد منز پتھر ژاک پیشن پڑھنے ژاک دگر پڑھنے ژاک شام پڑھنے چوشت زمیندار چھ پت کن گومت شانن پٹ انن گاس امش یہ گاس اوسمت پھرنس لڑت یہ پیمت مسجد شریفس مز ژے تجت یہ گاس کرٹ تھود ژے تجت یہ گاس تج تھود ژے تلت یہ گاس تل تھود یہ گاس تل تھود تلنس دی اجر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یتو یوت نکھیں صدراخ منزم مسجد مز نماز پڑھن خاطر ژکرت ہتھ قدم کتب اللہ لہو بکل خطوت یخطوها حسنتا ویرفعه بها درجتا ویحط عنہ بها سیئتا یہ تک قدم ژے گھر پہ تلت مسجد شریف استام وند آب سرد مسجد ابو بکر یس یت پرینس کرنگان کن تمام مسلمانن مبارک یہ برادری قابل تحسین قابل مبارک یم علاق کن تمام مسلمانن مبارک یمو پنن کین گوبر وش رفع الیدین کرن آمین بالجہر کرن 4-8-10 ورین گوین یمن زمین ہند انتظام یتکن تمام مردادمن مبارک یتکن تمام با اخلاق مسلمانن مبارک یمو یمن آفر کر ولی سکول اسنش ایسی اویلیبلٹی اش ممکن توی بنایو ات دویم پور یو تتام توی پانی مسجد کریو تعمیر تو تتام کریو عرضی بنیاد اسپیٹ ات دویمیس پور اسپیٹ توی نماز ادا مبارک تہندس اخلاقس مبارک تہندس اخوتس مبارک تہنز برادری کرنو عنک رسرت خیر عطا
دنیا من تے پروردگار آخرت اندر تے پروردگار یمو کر یت کیو اہل الحدیث بایو 10 وریو پٹ سرد آب وضو یمن اوس نہ حمامک انتظام یمن سہرن ات پیون وس یم سات یم سرد آب اس وضو کرن مگر بشارت آئی دن گر دائیو یہ قدم تلو اخ کریو اخ خطا ما پروردگار بے کریو اخ درج بلند پروردگار بے کریو اکس قدمس بدل اخ نیکی عطا ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ نیرن بوزو حدیث مبارک پت کرو انشاءاللہ العزیز مہم شروع اشن زیادہ سمراون آز اش صرف سمراون انشاءاللہ 10 گاڑی انشاءاللہ سیر کس گاڑی پت ون بہ ڈائس پٹ یت پٹ کوتا یہ گڑ وچ بہ مجموعہ اندر کرنگامی غیور مسلمان بلا لحاظ مسلک جماعت ویری غیور مسلمان بلا لحاظ مسلک جماعت جائی بلگ تلڑ بلگ غیور مسلمان بلا لحاظ مسلک جماعت تھجواری غیور مسلمان بلا لحاظ مسلک جماعت تم کوتا کرن یت مسجد شریف اندر تعاون پیش اخ ایسے 10 گاڑی انشاءاللہ رب العالمین سندی یسن سیر کرن جمع بیش کرن کم از کم 50 کوئنٹل ششتر بیش کرن کم از کم 300 بیگ سیمت بیش کرن دروازہ 6 بیش کرن دار 10 بیش کرن سیکی ٹپر 10 بیش کرن باجر ٹپر 10 انشاءاللہ ونکنس ایسی جمع اس کرو انشاءاللہ یہ حدیث مبارک تائی برکن پیش یزن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات مسلم کتاب الطہارہ بونا تم اعمال یمسیت اللہ تعالی خطا کریو معاف درجاتن کریو بلندی کریو دعا کرین یا جماعت از درجاتن بلندی کرین سن سہو خطا معاف کرین سن کبیر و صغیر گناہ معاف پروردگار آمین یا رب العالمین ڈائسس پٹ چھ نداب سب تشریف فرما ڈائسس پٹ چھ صدور تحصیل تشریف فرما مجموعہ سندر چھ جان سب میں نظر گژھن شوکت سب نظر گژھن یمن تہ چھ گزارش یمن ڈائسس پٹ تشریف ام پت کرو انشاءاللہ یہ مہم شروع کم اعمالو ست چھ اللہ تعالی درجاتن کرن بلندی اور خطاہن کرن معاف فرماؤ گۄڈنیُک چیز ولیو آز اگر مسلمانن ہندی وضوح کریو انتظام اسباغ الوضوح علی المقارح کہنگان کیوں اہل الحدیث بایو یمن 10 ورین ہندر آب سرد آب وضو کرن والو تشو پتا اشو ظاہرن کم زونمت فرموخ یس گرا گزرن باوجود مشکل گسن باوجود کری کامل وضو تائی کرو 10 ورین سرد آب وضو موقع آو ون بناو حمام انشاءاللہ ون دی اللہ تعالی تار انشاءاللہ آگو مشکل وقت اسمنز تکر برابر وضو ام ستی کرس اللہ تعالی درجاتن بلندی تک ختمات دویم وَقَسْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ اب چیز شرح آگو کتا قدم تل بیاگو مسجد آباد کرنس من یہ زیادہ دوڑ دوب کرے کس کرے ولیو کرو شروعات گوڑنچ گاڑ کس دی گوڑنچ کوئنٹل کس دی گوڑنچ دور کس دی گوڑنچ درواز کس دی گوڑنچ سیکٹی پر کس دی گوڑنچ باجر ٹپر کس دی وچھو شروعات کرو پت بوزنا وہ ایک پت خوشخبری گوڑ وچھو مجموعہ اندر بکر پنن گام پتی شروع بکر پنن ذمہ دارن گزارش مقامی جمعیت ویر یم کوتا کرن مسجد شریف اس اندر گوڑنک تعاون پیش بکر پنس صدر محترم است گزارش یمائی کرن انشاءاللہ شروعات گوڑ کرو ویری پیٹ شروعات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سندے یسن سوئی یم میں دوچھن یم میں خوڑ
یم مسلمان تی گژھن کھڑا اللہ تعالیٰ کر پنس رحم کربس اندر جائے اس آئی صدر محترم برہ کن خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کر پنس رحم کربس اندر جائے جناب دپن مگچو مایوس روزیو خوش دپن اخ سیر گاڑ تو نقد 35,000 پڑھو الحمدللہ الحمدللہ اخ سیر گاڑ نقد 35,000 الحمدللہ رب العالمین میں چھ پنن محترم تشریف فرما میں چھ امید انشاءاللہ گوڑ کرو اس سیر برابر 10 گاڑی انشاءاللہ 10 گاڑی سیر کرو اس برابر انشاءاللہ وچھو یتس کس مسلمان 9 گاڑی روز پر اگ گاڑی آئی میں چھ امید 10 گاڑی گچھن مجموعہ اندر انشاءاللہ مکمل رب العالمین سندی اسن سوت عبدالمجید صاحب ونیو از انشاءاللہ دپن 3 گاڑی تھویو سانہ کس گاڑی گئی 4 گاڑی 3 گاڑی انشاءاللہ کفیل سب ام سن ساتھی مین پنن محترم تو گرامی قدر 3 گاڑی ون آئی 4 گاڑی ون روز 6 گاڑی پر وشو 6 گاڑیو من کس مسلمان کری شروعات کنگامی کو تون کہن تھود کنگامی کو مسلمان ویرک مسلمان گئے الحمدللہ اتندر سبقت کرن ون وچھو تھجوارک لڑ بولک جائی بولک کنل ونک بیورک چینی گنڈک اسوڑک اس وچھو ویجبیرک مسلمان کم چھ یم زن اخبارس اندر پنن شرکت کرن پیش پت بوزناو اس خوش خبری 4 گاڑی آئی ون روز 6 گاڑی 6 مسلمان گژھن کھڑا 6 مسلمان یم زن 6 گاڑین ہن خاطر پنن تعاون کرن پیش ام پت کرو شروعات انشاءاللہ 50 کوئنٹل ششتر 1 کوئنٹل تھویو میون ون روز 55 نفر وتن تھود 1 کوئنٹل ششتر خاطر 600 روپی ششتر 1 کوئنٹل ششتر فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چکرن بیان یبن آدم انفق علیک اے اولاد آدم خرچاو رب سنزن وطن من پہ خرچائی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ پنن صدر محترم دبن بیاخ کوئنٹل گئی 2 کوئنٹل ون رود 48 کوئنٹل صدام سب دبن بیاخ کوئنٹل الحمدللہ گئی 3 کوئنٹل ون روز 87 کوئنٹل سریر سب دپن میون 1 کوئنٹل الحمدللہ ون روز 86 کوئنٹل 86 نفر گژھن کھڑا 86 مسلمان گژھن کھڑا انشاءاللہ یم زن پنن محترم وبزن پیٹھ آسہِ پنن محترم یم دپن 1 کوئنٹل ون روز 85 کوئنٹل 85 مسلمان محی الدین سب دپن میون گو 1 کوئنٹل ون روز 34 کوئنٹل 34 مسلمان گژھن کھڑا رب سندی اسن سد گژھن 50 کوئنٹل مکمل تم پت کرو باقی انشاءاللہ پنن گلزار سب دپن بیاخ کوئنٹل ون روز انشاءاللہ 33 کوئنٹل 33 مسلمان گژھن کھڑا 33 کوئنٹلن ہند خاطر یہ مسلمان یتھس تشریف فرما یہ بڑے مجموعہ اندر 33 نفر کھڑا گژھن یہ چھنا جن غلام قادر سب دپن 1 کوئنٹل الحمدللہ ون روز 32 نفر 32 مسلمان گژھن کھڑا یم زن 32 کوئنٹلو خاطر 1 کوئنٹل کرن پیش ممکن چھ کرنگامی آسن پرارن یم 40 دمو اس انشاءاللہ کرنگامی مسلمان دبن 40 دمو اس انشاءاللہ فاروق صاحب کس 1 کوئنٹل فاروق صاحب ون روز 88 مسلمان گژھن کھڑا انشاءاللہ بیاخ مسلمان ون روز 40 مسلمان گژھن کھڑا یم زن 40 کوئنٹل ششتر کرن پیش انشاءاللہ 40 کوئنٹل ششتر خاطر گژھن 40 مسلمان کھڑا اگر نہ کوئی ششتر کوئنٹل طاقت 5 گژھن 1 دور تو 1 درواز کس گژھِ 1 دور تو 1 درواز دن خاطر تیار
جناب پنن محترم زبیل پر پٹھا سے پنن محترم تو کیا دیو آخ درواز الطاف صب جبلی پورا الحمدللہ مسلمان کرن ام خاطر صدر تحصیل سب دپن صدر تحصیل سلر یم دپن مین تہ تھایو اخ دور محترم بشیر سب 5,000 روپیہ اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ نظرانہ قبول جناب اخ جی ونیو گبر دار اخ الحمدللہ دار اخ پنن محترم دیون بلال صاحب اللہ تعالیٰ کرن یہند نظرانہ قبول دین و دنیا کرن خوابات اس وچھو یتک مسلمان کرنگامک مسلمان چھن میں گژھن کہن نظر الا دایو تل پنن اتھ تھود کرنگام کن غیور مسلمان چاز امتحان وچھو یتک غیور مسلمان کیا کرن دعائی مغفرت شبیر احمد پڑر یم چاہیے 5,000 روپیہ دیون اللہ تعالیٰ کرن یمن دین و دنیا آباد رچرت خیر کرنے خاطا حافظ عرفان صاحب یم زد ایسے پنہ تحصیلک ہونہار عالم تم بیمار رب کرنک شفا کاملہ دپن 10 بیگ سیمٹس کر بشروات 10 بیگ سیمٹ گئی مین اللہ تعالیٰ ہینس عیالک بہار دین و دنیا کرنس آباد ذات پاک حضرت اللہ اس وچھو 2.5 پہ اولاد خیر و برکت خاطر امتیاز صاحب دپن 10 بیگ شم دتمت دپن 10 بیگ گئی مزید میں 10,000 شم دتمت 10,000 گئی بی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرنے خیر و برکت عطا دین و دنیا کرنے خاد آباد دعا برائے اولاد صالح بہن کے لیے سلفی جان 5,000 روپیہ اس پانی گوبر دی سوزن اللہ تعالیٰ کرنے اولاد نرینہ عطا اولاد صالح کرنے خاطا ونچ سیمٹ تی پارا ونچ داری پارا ونچ ششتر پارا ونچ سیر پارا اس وچھو مسلمان کوتا کرن پننے غورتک اظہار پت کرو اس انشاءاللہ یہ پر تو خوشخبری پیش اللہ تعالیٰ سن فضل تے احسان آج وچھو اس کرنگامک مسلمان کوتش باغیرت پت کرو اس خوشخبری پیش یہ پر تو انشاءاللہ محمد افضل پرے صاحب دپن مگسیو مایوس میانہ طرف تھایو 50,000 پڑھو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرنس یہ نظرانہ قبول دین و دنیا کرنے خوابات اشرف صاحب دپن بشس بار بار امی خطر تقدو کرنی تو ونکن کس موقع پر تھایو میانہ طرف 20,000 روپیہ اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین و دنیا کرنے خوابات عزت و وقار کرنے خاطا یہ تھنس شایسے پنن سریر سب خطیب محترم 100 روپیہ دیون اللہ تعالیٰ کرن یہند نظران تی قبول دین و دنیا کرنے خوابات ششتر دپن پنن عبدالمجید نداف صاحب میان طرف تھایو 1 کوئنٹل اللہ تعالیٰ ہوئنے خیالک بہار دین و دنیا کرنے خوابات خیر و برکت سندر کرنے جائے اللہ تعالیٰ سن فضل تا احسان اخ نفر دپن 10 داری تو 6 درواز دم بکنی زن پڑھو الحمدللہ 10 داری 6 درواز اکوئی مسلمان دیار اللہ تعالیٰ کرنے امسن نظران قبول دین و دنیا کرنے خوابات محمد رمضان صاحب دپن میانہ طرف تھایو دور اخ اللہ تعالیٰ کرنس کور مول ٲسِتھ پردٕ پوشی خیر و برکت کرنے خطا فاروق صاحب ونن ایسے پنن فاروق احمد پرے صاحب دپن ششتراو کمی پہم میں ونیاو 1 کوئنٹل ون تھایو 5 کوئنٹل پڑھو الحمدللہ الحمدللہ ورودس 3 کوئنٹل پر 3 نفرن چھ گزارش 3 نفر گچن کھڑا بے روز ایسے سیر آئیس 3 تا گئی 4 شگاڑ پر بوش 6 گاڑن ہن خطر کس مسلمان گچن کھڑا کرنگام پیٹ یم زن دپن اکھ گاڑ تھایو سن رب العالمین کرنک خیر و برکت سندر جائے فضل و احسان سندر کرنک جائے سہیل فاروق سب 5,000 غلام حسن سب 5,000 رب کرین یہن نظران قبول دین و دنیا کرنے خوابات کامیابی تو کامرانی کرنے خاطا گوہرہ واگہاما یزن ونکنس بیمار 100 روپیہ سوزن رب کرنے شفائی کاملہ آتا شفائی عاجلہ آتا فہمیدہ وائف امتیاز احمد دعا پر خیر و برکت will bring
being of children 10,000 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن اولاد صالح عطا رب العالمین کٔرِنٮ۪کھ خیر و برکتس اندر جاے اللہ تعالیٰ کٔرِنٮ۪کھ رٕژر تہٕ خیر کٔرِنٮ۪کھ عطا الحمدللہ اسہِ آیہِ وٕنیُک تامتھ سیٖر آیہِ 4 گاڑِ بیٚیہِ آیہِ شِشتٕر 20 کوینٹل الحمدللہ بیٚیہِ آیہِ دارِ تہٕ دروازٕ الحمدللہ مکمل رب العالمین سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ وۄنۍکٮ۪نس کرو شروعات اَسہِ 300 بیگ سیٖمٹ کرٕنۍ جمع 300 بیگ سیٖمٹ 2 5 5 10 بیگ کُس دی 10 بیگ آیہِ الحمدللہ وۄنۍ چھِ اَسہِ یونٹ حیار دپن 10 بیگ الحمدللہ رب العالمین کٔرِنٮ۪کھ خیر و برکتس اندر جاے یِم چھِ نرِ مزوٗر اللہ تعالیٰ کٔرِنٮ۪کھ کمسٕے برکت رب العالمین کٔرِنۍ یِمن سارنٕے رۄپہٕ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی اندر جاے 5 بیگ کُس دی 10 بیگ کُس دی 20 بیگ کُس دی کامیٲبی تہٕ کامرٲنی کٔرِنٮ۪کھ عطا پروردگار حسن پورہ یونٹ حسن پورہ یِم دپن 5,000 رۄپیہِ سانہِ طرفہٕ رب العالمین کٔرِنۍ یِہُنٛد یہِ نظرانہٕ قبوٗل دیٖنہٕ دُنیا کٔرِنٮ۪کھ آباد 5 بیگ سیٖمٹ وتھن تھوٚد مسلمان پنٕنۍ محترم دپن بیورٕ پٮ۪ٹھ 5 بیگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ کٔژ گوٚبُر 10 ارشاد منظور صاحب 10 بیگ تُہۍ محترم نہ تھوٚد ؤتھِو گوٚبُر میون کٔژ 2 بیگ الحمدللہ رب العالمین کٔژ بیگ نہ یہ لیکھو گوبر کٔژ 10 بیگ الحمدللہ سلیم لال دپن 1 کوینٹل شِشتٕر اللہ تعالیٰ کٔرِنٮ۪س کورِ مول ٲسِتھ پردٕ پوشی گوبر مول ٲسِتھ پردٕ پوشی رب العالمین کٔرِنٮ۪کھ خیر و برکتس اندر جاے سیٖمٹ چھُ وٕنۍ پرہ عبدالرشید نگرو صاحب 5,000 رۄپیہِ رب العالمین کٔرِنٮ۪کھ خیر و برکتس اندر جاے کامیٲبی تہٕ کامرٲنی اندر کٔرِنٮ۪کھ جاے سیٖمٹ چھُ وٕنۍ پرہ 10 تہٕ 10 20 تہٕ 10 30 30 تہٕ 10 ژتجی ژتجی تہٕ 2 22 بیگ آیہِ اَسہِ سیٖمٹ 300 بیگ سیٖمٹ چھِ کرٕنۍ جمع وٕچھو مُسلمان کُس کُس دی 5 بیگ 2 بیگ 4 بیگ 10 بیگ سیٖمٹ کرن مُسلمان انشاءاللہ پیش اگر تُہۍ کھڑا گژھِو ییٚتھٮ۪نس کرو أسۍ سیٖمٹ گۄڈنٮ۪تھ مُکمل کرتو 5 بیگ کُس دی سُہ گژھِ کھڑا یُس 5 بیگ سیٖمٹ دی سُہ گژھِ کھڑا اللہ تعالیٰ کرِ پننِس رحم کرمس اندر جاے محمد رمضان دعائے مغفرت والدین محمد رمضان صاحب زوجہ فاروق صاحب ہمشیر رب العالمین کٔرِنٮ۪کھ جنت الفردوسس اندر جاے حامیم گلزار 5 بیگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنٮ۪کھ خیر و برکتس اندر جاے اعجاز نگرو صاحب دعائے مغفرت والدین 2,000 رۄپیہِ رب کٔرِنۍ أمِس تہِ شفائی کاملہ والدینن کٔرِنٮ۪کھ مغفرت محمد الطاف بٹ دعائے خیر و برکت دیون مسجد شریف خطر 2,000 رۄپیہِ رب العالمین کٔرِنٮ۪کھ خیر و برکتس اندر جاے بس 10 منٹن اندر کرو أسۍ انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ برابر بشیر احمد پرا صاحب پنٕنۍ محترم 10,000 رۄپیہِ رب کٔرِنۍ یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل دیٖنہٕ دُنیا کٔرِنٮ۪کھ آباد 20 بیگ دپن اشرف صاحب الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد یہِ نظرانہٕ قبوٗل دیٖنہٕ دُنیا کٔرِنٮ۪کھ آباد علی محمد جان صاحب 10 بیگ الحمدللہ رب العالمین بیٚیہِ تہِ گژھن مجموعہ اندر کھڑا 10 بیگو خٲطرٕ 5 بیگو خٲطرٕ باسط بن محمد 2 بیگ فیصل مشتاق 3 بیگ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن دیٖنہٕ دُنیا آباد خیر و برکتس اندر کٔرِنٮ۪کھ جاے 12 بیگ چھِ اَسہِ پنُن اعجاز صاحب دِوان 3 بیگ أمۍ سٕنٛز پۄپھ دِوان گٔے 15 بیگ سیٖمٹ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل دیٖنہٕ دُنیا کٔرِنٮ۪کھ آباد خیر و برکتس سرتاج اشرف صاحب 10 بیگ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل دیٖنہٕ دُنیا کٔرِنٮ۪کھ آباد سمیرا ڈاٹرا عبدالحمید نیائکو 5,000 رۄپیہِ نقد اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل دیٖنہٕ دُنیا کٔرِنٮ۪کھ آباد سیٖمٹس متعلق 5 بیگ پنٕنۍ محترم یِہٕنٛز بچی اَسہِ مدرسۃ البنات پٮ۪ٹھ فارغ چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل بچی ہُنٛد ہٲینس بہار بچن ہُنٛد ہٲینس بہار پروردگار تۄہہِ کٔرۍنو اللہ تعالیٰ خیر و برکتس اندر جاے سیٖمٹٕچ واتہِ ڈِٹیل برونٛہہ کُن کۭتیاہ بیگ گٔے جمع قریٖبن ہیوٚتُن 100 بیگ جمع گژھُن 200 بیگ چھِ وٕنہِ اَسہِ جمع کَرٕنۍ اللہ کَرِوٕ پننِس خیر و برکتس اندر جاے اَسہِ آو وٕنیُک تامتھ یہِ کینٛژھا مےٚ ذہنس اندر چھُ اکھ آے اَسہِ
سیر 4 گاڑی بے آئی ایسے 620 کنٹل بے آو قریباً 7 بیگ سیمٹ بے آئی داری تے برابر درواز تے برابر ون چاہیس سکیس 10 ٹپر باجرس 10 ٹپر چاہیس مطلوب ونکنس بیش سیمٹس 200 بیگس مطلوب تو بوزو خوش خبری اللہ تعالیٰ سندی فضل و کرم سۭتۍ یم سیر ایسے ضرورت چھ 10 گاڑی تمن منز آئی ایسے الحمدللہ 4 گاڑی یتھنس 2 گاڑی چھ بیاخ محترم کرن واد گئی 6 گاڑی تو اللہ تعالیٰ ہن اگر یوت بی محترمن تشو 4 گاڑی ونمت اللہ تعالیٰ سندی یسن سۭتۍ 10 گاڑی گئی ایسے الحمدللہ سیر برابر 10 گاڑی آئی ایسے سیر برابر الحمدللہ ششتر چھ ایسے پرونی ششتر خاطر چھ مسلمان گزارش تمن برہ کن تشریف عرفانہ وائفا وسیم احمد دعائی خیر و برکت گولڈ رنگ سوزن اللہ تعالیٰ کرنیس خیر و برکت سندر جائے فضل و احسان سندر کرنے جائے عاقب اشرف صاحب دپن میان طرف تھیو 1 کوئنٹل اللہ تعالیٰ کرن ام سندی نظران قبول خیر و برکت خاطر نظران سوزن اللہ تعالیٰ کرنی امس سائلس تے دین و دنیا آباد خیر و برکت سندر کرنے جائے ذات پاک حضرت اللہ سیمٹ خاطر وتھن باجر خاطر وتھن تو سیک خاطر وتھن مسلمان کھڑا وچھو سیکس 10 ٹپر ات اندر کس کر شروعات گۄڈنیُک ٹپر سیک دن خاطر باجر دن خاطر حاج بیگ دپن حاج صاحب پنن 5 بیگ تھیو میانہ طرف شاکر سلفی 5 دیون بیور پہ رب کرن یہ نظران قبول حاج صاحب 5 بیگ یہ نظران کرنس قبول پروردگار دین و دنیا کرنس آباد پروردگار رب العالمین کرن سارنی مسلمانن ہند جائز حاجات کرن روا مے نظر پنن مقامی افرادن پہ یم زن کنڈگامک بزانک الحمدللہ یمن اللہ تعالیٰ ہن سوزمت اگر تم تھوڑا ونکس غیرتک اظہار کرن اس گژھو یہ مسجد ونکنس یت موقع پہ مکمل کرن اللہ تعالیٰ کرن ات اندر پنن خیر و برکت عطا بے کرن اللہ تعالیٰ دن والن ہن دن قبول ون ایسے سیکس 10 ٹپر باجرس 10 ٹپر ام خاطر کس کر شروعات گۄڈنیُک ٹپر سیک یا باجر دن خاطر کس مسلمان یہ برہ کن اللہ تعالیٰ کر تمس خیر و برکت سندر جائے فضل و احسان صدر جائے بہ تیل ناو ہن چھن میون زیبا کی بکر تہ گزارش تہی گژھو 10 نفر کھڑا یم زن سیک خاطر تو یم زن باجر خاطر برہ کن ین تم پت کرو دعا تم پت نیرو پنن گرن کن اللہ تعالیٰ واتنائیو سلامتی اندر خیر و برکت اندر رب العالمین کرن زمین دن والن ہند یہ نظران تی قبول رب العالمین کرن یم گام کن امواتن مغفرت A1 اسلامک پروڈکشن دیون 500 روپیہ اللہ تعالیٰ کرن یہ نظران قبول دین و دنیا کرنے خوابات یت کن امواتن کرن مغفرت یت کن بیمارن کرن شفا یم مجلس دن بیمارن تی کرن شفا ساری مسلمانن ہند جائز حاجات کرن روا پروردگار آسمانی زمینی آفات و نجدین نجات پروردگار رحمت باران کرنا دل پروردگار رحمت باران کرنا دل پروردگار خشک سالی نش نجات پروردگار قحط سالی نش نجات پروردگار خشک سالی نش نجات قحط سالی نش نجات باجر تو سیک خاطر گھن مسلمان پنہ جذبہ ایثارک یتنس اظہار کرن بشیر احمد پرا صاحب الحمدللہ ارو کرنڈی گام یم دپن مگھو تھی مایوس 2 کوئنٹل ششتر تھایو میانہ طرف تے رب العالمین کرن یہند یہ نظران قبول دین و دنیا کرنے خوابات خیر و برکت سندر کرنے جائے ششتر تہ ہنا پر بیش سیمٹ تہ ہنا پر بیش سیک تہ پر بیش باجر تہ پر ام خاطر کرن مسلمان پنہ غیرتک اظہار محمد یوسف نگرو سب 100 روپیہ دیون رب العالمین کرن یہ نظران قبول دین و دنیا کرنے خوابات خیر و برکت سندر کرنے جائے سارنی مسلمان کرن اللہ تعالیٰ کامیابی تو کامرانی سے ہم کنار ونیک تامت یسن خوش خبری ایسے اللہ تعالیٰ سن طرف میش سا گئی یہ اس گئی الحمدللہ سیر تی گئی 10 گاڑی برابر داری تی گئی 10 برابر درواز تی گئی 6 برابر الحمدللہ تو سیمٹ چونی واریہ کم یتھنس جمع گھن قریباً ہتن 7 بیگ سیمٹ گھن 200 بیگن سیمٹن ہند خاطر اگر 50 نفر 5 یا 4 بیگ یتھنس ایسے پیش کرن صرف 4 بیگ تم گھن ایسے 200 بیگ سیمٹ جمع اللہ تعالیٰ کرو خیر و برکت اندر جائے بے کرن
عبید وانی صاحب دپن 100 رۄپیہِ تِم چھِ بیمار رۄب کٔرنکھ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ کٔرنکھ عطا سارنٕے ییٚتہِ کٮ۪ن بیمارن سان یِم ہسپتالن منٛز بیمار تِمن تہِ کٔرِن شفائی کاملہ تِمن تہِ کٔرِن شفائی عاجلہ عطا عادل احمد ڈار ولد محمد عمبر ڈار صاحب برہ یم چھ دپن 5,000 رۄپیہِ تھٲیِو میانہِ طرفہٕ اہل و عیالس کٔرنکھ عافیت عطا خیریت عطا برکت عطا رٕژر عطا یمن کٔرِن اللہ تعالیٰ ہر وقت پنٕنۍ مدد تہٕ پنٕنۍ تایید کٔرنکھ عطا یم چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مجلس اندر مدد کران رب العالمین کٔرِن یہنٛد یہِ نظرانہٕ قبول اللہ تعالیٰ کٔرنکھ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی سۭتۍ ہمکنار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ ہیٚژٕن مسجد مکمل گژھٕنۍ کینٛہہ انسان چھِ یم زن وُنہِ پتھ چھِ روزان تِمن یِن برٛونٛہہ کُن تشریف رئیس احمد دعائی مغفرت یم 500 رۄپیہِ دِوان اللہ تعالیٰ کٔرِن یمن رٕژر تہٕ خیر عطا بیٚیہِ چھِ بشیر احمد بٹ 5 بیگ سیمٹ کرن پیش رب العالمین کٔرِن یہنٛد یہِ نظرانہٕ قبول گولڈ رنگ پلس 5 بیگ سیمٹ سجاد احمد نگرو صاحب آرو کرنڈی گام اللہ تعالیٰ کٔرِن یمن یہِ نظرانہٕ قبول دین و دنیا کٔرنکھ آباد خیر و برکتس اندر کٔرنکھ جاے سیمٹس متعلق تہِ ہیٚتِن بیٚیہِ مسلمان برٛونٛہہ کُن پنُن جذبہ ایثار کرن پیش مےٚ چھِ پوٗرٕ وۄمید سٲری مسلمان کرن 2-5 منٹن اندر انشاءاللہ یہ مسجد شریف مکمل کرنو کردار پیش تم پت کرو دعا تو نیرو پنس علاقس اندر ونیک تام گئے واریاہ حدس تام رب سنگ تائید تو نصرت سے کامیاب و کامران یتھ اندر ایسے انشاءاللہ سیرت گئی برابر دعائی شفا خاطر والدہ محترمہ رب العالمین کرنے شفائی کاملہ عطا شفائی عاجلہ کرنے خطا 500 رۄپیہِ گلزار احمد نائک کو 500 رۄپیہِ رب کرین یہنٛد یہِ نظرانہٕ قبول دین و دنیا کرنکھ آباد 2 بیگ سیمٹ پنن محترم اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد یہِ نظرانہٕ قبول دین و دنیا کرنکھ آباد خیر و برکتس اندر کرنکھ جاے کامیٲبی تہٕ کامرٲنی سۭتۍ کرنکھ ہمکنار پروردگار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ کٔر اسہِ واریاہ حدس تام 2 بیگ منظور صاحب اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد نظرانہٕ قبول دین و دنیا کرنکھ آباد خیر و برکتس اندر پنٕنۍ مظفر صاحب دپن 5 بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد یہِ نظرانہٕ قبول دین و دنیا کرنکھ آباد خیر و برکتس اندر پنٕنۍ محترم دپن اسہِ پن جایبل پٮ۪ٹھ دپن 5 بیگ تھٲیِو میانہِ طرفہٕ اللہ کرین یہنٛد نظرانہٕ تہِ قبول پٔتۍ کِنۍ چھُ اسہِ پنُن گوٚبُر یم تہِ دپن 5 بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد نظرانہٕ قبول شعیب صاحب دپن 2 بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد نظرانہٕ قبول دین و دنیا کرنکھ آباد خیر و برکتس اندر کرنکھ جاے وۄنۍ چھِ اسہِ الحمدللہ سیر تہِ گٔے اسہِ مکمل ششتر چھُ تھوڑا پر اسہِ ششتر کِس بارس منٛز کرن مسلمان انشاءاللہ برٛونٛہہ کُن یِنٕچ کوٗشش ششتر چھُ گوٚبٕے پہم مگر تتیُک گۄبیر کاسہِ پروردگار انشاءاللہ مےٚ چھِ پتہ یہِ چھُ ییٚتہِ گوٚب پہم گژھان مگر اللہ تعالیٰ دی تتہِ کہِ گوبرِ نِش نجات تتہِ کرِ سہل تہٕ آسان ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ محمد الطاف صاحب واگہامہ 2,000 رۄپیہِ کرن پیش رب کرِ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ فاروق احمد ڈار صاحب پنن عزیز محترم 100 رۄپیہِ تہٕ بیٚیہِ 4 بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد نظرانہٕ قبول دین و دنیا کرنکھ آباد پنن محترم چھِ اسہِ ییٚتھٮ۪نس رفیق صاحب الحمدللہ سرنل پٮ۪ٹھ دپن ما گژھِو مایوس دپن ما گژھِو مایوس بہٕ کر 2 کوینٹل انشاءاللہ ششتر پیش اللہ تعالیٰ کرین یمن اولادن ہُنٛد بہار عطا اسہِ چھِ پنٕنۍ کوٗر زیرِ تعلیٖم اللہ تعالیٰ کرین تٔمِس کامیٲبی عطا پنُن گوٚبُر زیرِ تعلیٖم تٔمِس تہِ کرین کامیٲبی عطا نثار احمد پڑے کے زوجہ کے لیے دعائی شفا 500 رۄپیہِ کرنہِ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ محمد حسین یم زن تھجی وارا یم چھ دپن 2 بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد نظرانہٕ قبول سجاد احمد ڈینگرو یم چھ ونان اسہِ مقدم صاحب یم دپن 5 بیگ سیمٹ تھٲیِو میانہِ طرفہٕ اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد نظرانہٕ تہِ قبول دین و دنیا کرنکھ آباد خیر و برکتس اندر کرنکھ جاے غلام نبی ڈار 5,000 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کرین امس مزید دینداری عطا عیالس کرنس حفاظت بہار ہٲنس پروردگار خیر و برکتس اندر کرنکھ جاے کامیٲبی تہٕ کامرٲنی اندر کرنکھ جاے سارنٕے مسلمانن ہٕنٛدۍ ہم تہٕ غم کرن دوٗر پروردگار سہیل منظور صاحب یمو کور 3 مٲلۍ پتھرو مسجد شریفس معاونت یم دپن میانہِ طرفہٕ تہِ تھٲیِو 3 بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرین یہنٛد نظرانہٕ قبول اللہ تعالیٰ ہٲینکھ دین و دنیاہُک بہار رب العالمین کرنکھ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی سۭتۍ ہمکنار اللہ تعالیٰ کرین روحانی بیمارین تہِ شفا یہ بچہ آو برٛونٛہہ کُن یہ چھُ دِوان کینٛہہ نظرانہٕ رب العالمین بنٲیِن ملت خٲطرٕ أمِس خیر خواہ
الحمدللہ غلام محمد نگرو صاحب ہوئے صاحب یم دپن حاجی صاحب دپن مگسو مایوس 50 بیگ سیمٹ تھیو میان طرف پڑھو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سیمٹ تہ ہوتن الحمدللہ مکمل گژھن اللہ تعالی سند اعجاز صاحب قطری ٹنگ حالی والد گزرے مس والد صاحب گزرے میں اللہ تعالیٰ کرن تمن کروٹ کروٹ جنت اندر جائے رب العالمین کرن امس تہ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ کرنے خاطہ بیمار ٲسِتھ کرنس اللہ تعالیٰ صحت مندی عطا شفا کرنے خاطہ سارنی تہندین بیمارن سانین بیمارن سان الحمدللہ رب العالمین بشیر احمد بٹھارو کرنڈی گام 5 بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرن یمن رچر تہ خیر عطا کامیابی تہ کامرانی کرنے خاطہ پریشانی نش دنک نجات ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ رب سنچ احسان اس گئی الحمدللہ سیر تے برابر داری تے برابر درواز تے برابر الحمدللہ ششتر تے گئی قریباً وہ 50 کوئنٹل الحمدللہ رب العالمین اگر چون 50 کوئنٹل چھائے باقی تو مگر ونکن اس باجر 10 ٹپر اور بے سیخ 10 ٹپر یمزن ونکن اس پرش تم خطر کرو کینسن منٹن اندر رب کائنات سندس دربار اندر توہی گزارش دپو اللہ تعالیٰ کریو نراز تو کریو اکھ ٹپر پیش وچھو کس کر شروعات سیکی ٹپر باجر ٹپر کس کر شروعات سانی ماج کوڑ ہمشیر یمزن تم تکرن اتھ اندر شرکت کائی بالی ہے کائی سن سن واسر کائی پنن رنگ ہے کائی بے کان سن سن کان چیز ہے آئٹم ہے کیازِ تمن تہ چھ حق بنن تہند خاطر آسہ ات مسجد شریف اندر معقول انتظام نماز ہند انشاءاللہ العزیز تم کرہوک نہ اس مایوس کی تمن تہ کر اللہ تعالیٰ کامیابی تہ کامرانی عطا عبدالرشید صاحب ڈیونٹھو یم شانگس یم دپن 2 بیگ سیمٹ تھایو مقامی جمعیت کھرم 5,000 روپیہ اللہ تعالیٰ کرن یہند نظران قبول دین دنیا کرنے آباد محمد الطاف بٹ کرنڈی گام یم دپن 10 بیگ سیمٹ تھیو میانہ طرف اللہ تعالیٰ کرن یہند نظران قبول دین دنیا کرنے آباد خیر و برکت اندر کرنے جائے کامیابی تہ کامرانی اندر کرنے جائے بے ایک پھر چھس تہ سارنی مسلمان مشکور و ممنون یمو اطراف اکنافو پہ یور قدم انت حوصلہ افزائی کر اللہ تعالیٰ کرنو رچر خیر بلائی کامیابی کامرانی عطا یہ مسجد بناونا اندر یمو کلم قدم سخن درم معاونت کر اللہ تعالیٰ کرن یمن سارنی ہند نظران قبول رب العالمین کرن کامیابی تہ کامرانی سۭتۍ ہم کنار رب العالمین کرن عبدالحمید بٹ یمو تہ کورمت مسجد شریف خاطر زمینس من اور مرل وقف طارق عزیز صبر اور مرل وقف رب العالمین ہائنک امیک بہار دنیا اندر تہ دینس اندر تہ رب العالمین کرن کامیابی تہ کامرانی سۭتۍ ہم کنار رب العالمین کسن غم تہ پریشانی اہن حظ یم چھ اسہ پنن محترم وابزن پہ یمو وعدوس کورمت 1 کوئنٹل ششتر یم چھ یتھنس دیوان اللہ تعالیٰ کرن یہند نظران قبول دین دنیا کرنے آباد ون رود اسہ سکس 10 ٹپر تو باجرس 10 ٹپر تہ معلوم کہ مکمل کرن تو تم پتہ پنس پنس علاقس کن نیران ام خاطر قوم مسلمان کرن شروعات میں انشاءاللہ امید کرن گامک مسلمان اطراف اکنافک مسلمان یم روزن نہ پتھ کی ریاض احمد ننگرو صاحب یم چھ دپن 5 بیگ سیمٹ گئی میانہ طرف اللہ تعالیٰ کرن یہند نظران قبول دین دنیا کرنے آباد خیر و برکت اندر کرنے جائے کامیابی تہ کامرانی اندر کرنے جائے بے ایک پھر چھس تمام مسلمان مشکور و ممنون یمو یتھنس تشریف یت مجلس رونق بخش اللہ تعالیٰ کرنو دنیا تہ آباد دین تہ آباد کامیابی تہ کامرانی سۭتۍ کرنو ہم کنار اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكل سائر المسلمين ما قلت سيئا فمن الله وما اخطأت فهو مني ومن الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.